malo više od pola. Još malo. Fili Dević, hoćemo li ih malo nagraditi? Bravo, odlično. Hvala lijepa. Bakalar se još kuha, kažu krumpir je malo bio stavljen, 5000. Došao badnji dan. A današnji badnji dan je baš blagoslov. Pogledajte lipoga vremena. Nakon puno dana kiše i južine koja nas je mučila, baš se učinio lipi blagoslov. E pa neka vam tako bude i za današnji dan i ovu tihu noć koja je pred nama, jer i vrijeme nam je tako da ima biti da će biti tiha noć. I Svetan Božić. Hvala vam najviše. Najprije Puča Splitski, na dobro vam došla badnji dan. Srdačno vas pozdravljam u svoje osobno ime, moje obitelji, ali Splitsko-dalmatinske županije. Evo, to je Split. Kad treba, on je lijep, sunčan. To je grad koji odiše toplinom, vedrinom, kako bi ljudi bili skupa u ovo vrijeme kad je to najpotrebitije. Želim vam svima skupa uistinu mira, zdravlja, sreće i veselja. Reče naš prijatelj Andro, bit će tiha i mirna noć. Ali neka ta noć koju noćas iščekujemo bude burna u ljubavi, sreći i zadovoljstvu u vašim srcima, u srcima vaših obitelji, u srcima stanovnika i ovoga grada iz Splitsko-dalmatinske županije. I neka ta svjetlina koja noćas dođe među nas svijetli cijelu 2020. godinu i na taj način ispuni sve one neriješena pitanja, neostvarene želje u 2020. godini. To vam od srca želim i Bog vas blagoslovio. Evo vam poklopci. I kečiće nešto. Samo bacam. Evo ja ću. Triba. Da, meni. Ženska zlata Fili Dević. Hvala vam lijepa, nagradite ih aplauzom. Bravo. Puštaj. I uživaj. I na dobro. Da. Pozdravite mi obje. Da, obje, da. Vidi. Moje mlade, u školi išli zajedno sa mojom.